Kajing mi syakmat jangka dorbar senang umroi madan nak arpuai terik nailar arajar saban pencai pejba bakatelong kebadan hawai ulum jangka tiga senang kanum syakta hagajing tumu jangka sorkar ban penyat ya lain surok kamsim la penhun yakin nongsong senang kibla bo ya kajing ujor rahmat Deputy Commissioner ke Riboy District dang haka arpu terik unailar arajar saw Hababo ika jing ujor kini ginong syokshong kila pensngo ya jing tep bakidon baya ka surok furlien in penyat na jan ka jaka ka badon ka telong kabla pelong yaki ban sngo kya badru ban kerpat yu disi bon kmi ban pet balada la deun penyat na ulan jang ka surok ka baya ki kali menta na ka jing bumhon ya jing pensyai ka dorbar shnong kabla kentho kala ya la kinong syokshong kini kiri rangba ka arpsaw terik nailar arajar arpsaw kila pelong ika jing le jurep syakate ika jaka kabadon ka telong pana ka jing tep ika jing don uslong miel ubadon ha ka shnong ha ka than umroi ban lum khubor ba ka jing chong ka jing kendu itrai par mau bat try stone crusher kila werlang syakani ka jaka kenang bikin yo ban peni ya ka jing don chong ka telong hawe ulum Habalaj banjurep ikan ikan jaka kini kinong song kila pen iye kidak jong jing ya ko bat ka jing don ki jaka kibla pelong pentor ka ba bat kila pen sngo balada ka sorkar ka pen ya jak surok furlien na senda jong ni ulum badan ka telong jong ka snong kan sa penjulor bat pendu jat sendon ye ka telong Haba keren pensyai halor kane de ki katu kat ne kinong song barang ba ki ba kentup yu ba siel masyering baruba timar banyang kilai thu da ka boong ba jing pensyai ka long ka babakla nama kat kum balalap ha kane ka jing jurep bakalan ban penya je surok furlien kaya jan ba bat ka telong lor kata kila ongru bah ka jing shisha ka dorbar snong kala de ban pelong shwa da ka jing yelang pajba lani ka dorbar pajba pan ye thu shapang ka jingwan jong ni ka project ban snai ka surok furlien hende ki klem shim la le kumta ben ban kila chusngap bat rai tang da ki kat tu kat ni ki para nong yelam snong pumunong sam snong hang ne tong ren madan nga ong bagadon ka telong sha kita gi benta jong kita ki sit bat hang te kadan arteli ka telong kawai ke benangkong narum bat ka bakham hadin kadan hakam hanang to tekat bakata ka fordin kat kum ge jing ong jong kita gi be ya yang gi be so be kan ge jata ti ong ka ya na kita minta badang yeng to ya nya tu minta badang yeng bat kan poi hang te bakila pen khoj tela ta ya bakaya do dape ya kalan nang te bat ne ngai ba kum bakala ngat ka telong Dekat bagajing pensyai jong kirang ba senong gitu kat senong sekretari senong kiong kalat kum sa kumba sanpo nrupo mitar na kata kasurok forlen bat kata telong tela da jaba ka haj kandon kumba sanpo nrupo fot ka haj tenga tharai ba kate yo ka katwa kate gelum lane ka landslide lese ka tei ka top ka bangindon ka balat sanpo nrupo mitar yo kawan hi hakan ka surok jong ka furlen kata ni bayok kalong kumta ta de halor jong kata ka daw bala dalong ka bala ni ya penne pensa ya kitelong wa bakin num dislia ta ubreu knang bayo nidu menta haka peteng jengi badia ki peteng bawa nadien ro peteng pa peteng ka surok ngila bat penyat na kanong jaka mereka tengim dan lat pad dak boy pad ba Ngin yo telong, jing sisya mentang ila don kamsuk ka telong bangin yo. Hadang ila persi hakapor arhajar arpulai arpusau arpulai. Sedin ngelong huinong kamsinong. Ngila persyang benwat telong syuk. Hakabak ini skim mentab yo katuka skim JJM. Tengila persyang hirup banwat biang telong mar kampat dap tanggani ke bangidon teh ya kata teh hakalet kawan kajing nong yalam sinong teh kalakut na kata ka tem bagi yalam ya kata sinong teh kata kajing wat kalakut na teh menta pada kani ba puar ke bamta kan wan kata ke perden ladaja bahkan lej kata ka alan nasate teng gisngokya kan yo ka do ta ki ang te kirang ba sinang bakan don sasan phong nru phot kalat na ka ngating pad yo ka kasutwa kasuhap lane katay ketelong ka bami intay kan mi na hanala surak ha kan jar na hakana la surak katop jong ngi kinong sinong kadon salor lom bakan supply sinong tengah su iya kata ngasu iya kata
tela lada long kabala long bangin num penki ya ka kabala dan kumbong UAE rorong ba hakatu kasi ka arputarik katay ka bala kerku da ublay hi ya katay ka tela da mangi ubreo nili muslia ka iban dia tangi susu siap tiang halor katakan jisalite ya ka ba ladan ya le ban pen ban pensa kenang ba ngin im suk ngin im san rengkat ka di umbam kuntakan Hatu kala don na kaliang ka dor barsnong bakan pensuo pensengap lani kata ka public hearing kala judon kum kata kejelang mat pensuo yo upat ba baliara ka don kata ta halor kata kamat ba ni gumunong song sinong nim tip AA ni suyo snow na ka kling katang am bagi ong bakan kanlong kumta kata kalanman kan ya sata nim tip AA tan dangil alibo yang nyetok CODC hak tu ar puzaring te kasami na kinong yalam sinang bagi ong ba nadu ubnai November milalit summit CODC bat kila yo hiru ka resip kopi taka basa ka dum gal ngo yang kinong sang sinang kalong ba hadin ar fulai nidon gador barsinang haka kratelik ujun ar fufau balai kim wanra kata janda bakat kani projek kawan ha senang ta deina kata daw bangim yo ya gidi sai ni sami kum tu banya le kum saudisi bandai komplain kum ginong senang tetat hadu kata kasing satip bakila bu ka komplain baka ngila penkiar na ka te habala penkiar na ka te bantang itu isan pau ban rupo misat te nimpala syanya te katakan te habe de baka senang tang kata nim tip AARM sepangane klaim dan hero ka public hearing lane kum pajba nang songsinang do uwe umyo hero yo ke timar ba klaim lum do ba te bantip ya kata de tang kador ba kabala ban lum yo nang songsinang te ngila banya keren nang ta lada kile kum taro kam bon ngilang ka baka ka bayo nang te bat ka go yo nang nang ni ka ka badu nang nang te bat ka badu dong nang ka bala don lupa pi nginya keren ka do ba te kum kata kam don da telada deipat na kani nga onga kabahana kani marba katay kadong tulong kani kamdon tulong babalay na do nang ni na po terna syatay kaya na barim syado lan mroy hangne bagan banlong ban kiar no telada kiar lada day man balay tulong gi ngim ong te katak surang lada kamdon kabakta aya ka umbam di ngim ong ay kata ubadi banyo ay komposyon udi banyo balingit kang ngim kang te tonglong sukulong ka kakta no ya katulong te kakta pat ya kinong sumsnong kibaduk kibasuk buat yang ro kila bonong yang udah bola biang ngasisya ka nganay ngadi tang banga perkat ikun kikti hadu matang ayo bandir ko nayi tang bakam dei tang yang amroh ni kikun kiti sadong ngala ban pendap ngamla tengah perkat ya kata te halor kata masmukia nda baka pa kumni te long ba kadon ka official dat ni jing sisya ladawan ibarit ibahe ne hapo ka sinong ladi ka skim na ne kano kanoro ladi ben tip lang ladi ben tip lang ladi yo nong mafir kam lele yo nong mangaram lele kata ka di ka bentaw di ben yo ayun yo tisulong bakam dan kum kata ka jing pensai nisa ka dum makalngo tat nda mile iba kita kiri benu kila lek ban surbe kila lek ban syang te ngimtip na kaya jalan tat nda ngila poy kata kasi hartu ar putarik sati sinong po hang tang satip ba kalat umbasan polen nan rupom ta tadai lor kata kai tengin ang gumna ba kata hering kamdon takai ngong ya pi kata nan du ar hajar ar pulai kila alik submit ya ta ka komplain CODC ban pen kerja ai kelong ada nginang tip tat ndang lawan nan naudisi kisah persai hak sosial tejing sia kila di belum dok bar em belum bat persai put ban sedang balen tat ya ki ya ka pertai lum hasinang pe ngila lek kumta tengah saong menne kumbang menne baka dorbar hadin ar pulai ayo ar pufau prasri ku gun ta katar ka di dorbar ka benengkong na ketika ar pulai November Desember bat ka di dorbar kut senam teka report prikam kila di men ay kata kom kai kani ngila lek kumta kala dadi ben ngin yakren ngila yakren ta rei kam don te kami haka dorbar te kapau baka don ka sel dat ngadon ben ang gumni
habang ilong nung yalam sinang ngamday bangan ong ngarang alalong rang ba sinang teng ngamong ba to uslong unwan hanga ngang adi balik sa kasinang abalong nung yalam ha banlek sa kasinang kata kasinang kadai kai kador ba teato unwan unong sinang sa orang ba sinang ne wan unong ba sinang sa kador ba na tengah school day ba unlej urang ba sinang sa kador ba kumlang inlej sa ladang i kumpulin te kaju eken wadia ka tu siti ke bigiyo na po ka bersih kopi itep apla dang ya ami ak tu ar putarik ki ong gino yalam bakalai pot ba tengi nong gumna tengi te gimding nong yang senang tingap komplain sigi bor ki badipet ki ba ai ki ba sina ki ba siu kum ta ter ken tengah time makir ki long kumbangai ki nong paranong senang ya bamlang di ilang na gani terus ketri uang hibang ngiro ngia bamlang nak tega long barok ngia bamlang mundan bahaya mundan beret kai ka bangilap ka bangisem ngiyoi lingba ka jing pensai jong usketri senong jong ka executive committee kiong ba katay ka telong ka badan hangtay lada kayat ka purlien kanum kta ya ka telong bat ba kata ka jing jengay jong ka kalong tangkum ba sanpo lanin rifo mitar hakajing snow ka jonga ngay ibalong ba lada kajing kumbaki ong maki kajing jengay kan long tanguwasan po nrifo mitar ngiti kenabet ngim artatin bakan kta ya kani katulong umbam umdi jongi susu hakajing pensai jong ki nongyalam snong ki ong ba day mangi ubalek hakatugas ngi sa udisi kidai kinong pen klumar snong leni kinong pen bakla Henry ngikwa ban pensai hang ni kalong ba nadu uar fulai kilatip ya kani kasurok bakan kta ya katai katulong kila ai jing tho kum baki ong maki Henry ya kata ka jing tho ka baki ai kila bu kila set ki klem pensai dei na kata ka daw nakaliang ka jongi ngisa ka umdum upat ba usa ka umdum hakalingo ngihap ya ka banlet sa udisi ban wat ya ka jing sisa ban wat ya ka jing sai bat nakaliang jong udisi kumtu lakular hakatu gasgi ba unwan ban pet hidaladi unpa sa revenue department bat government scam bagan nakaliang jong udisi un sa simkhia bat banle ya ka di hanang ba upat ba unum siam jing susu kaldon ru ka jing pensai nakaliang jong ki nong yalam snong bakum upat ba ngiklem lek syaki ban ya konsol pi habakilatip lakum ba sisnem duna bagani kasurok kanya ladon ru ki riurang ba kilong kmi ki bakren ki baong ya ki bakasurok kan sakta ya katelong nakaliang jong kador bar snong ki sngap manman ki sngap menti dei tat hadu on dalalek mangi kum gipat ba banlek dawa sa udisi kisaya thu bakilale ya kila aya kata ka jingtho bat ka bapau kalong ba habakilade ban aya kata ka jingtho henry ngiyo i ba nakaliang juga revenue department bat ka NHD CIL kidang wan le ya ka sorbi sa wan tho ya ka jaka bat kani kapen artatin yang i kum kinong song snong ya habakum ta manu ba yalam bakla ya upat ba dei mangi ki balik ban ai jing tho kum upat ba ne dei kita ki nong yalam snong tinakaliang ka jongang ngabu ya ka jing kerpat ya ka sorkar lingbau disi bo un sngobha ban simkhia ya kani kumba nakaliang jong ka jong ke phi ka nakaliang ka media pilawan ban pet haspot hajaka ya kani ka jaka ngikwa ban nakaliang jong ka sorkaru kan simkhia banwan banle ya ka public hearing hang ni haspot khanang bangila banyo ya ka jingsai ba upat ba jong ka snong umroi madan unnumat ya ka jingsha thangan kumba kapau lada kta ya kani katelong namar dei tang nang kani katelong kumbalong benta kabangibam ngidi Shusho kini kiru rangba kilaong bakat kum gajing ong sekretari shnong balada ka don gajing kita ekatelong nakaliang ka dorbar shnong kan dawa bansna da ka flyover na ka jaka badon katelong hakabay day bakani nakaliang uba CL masharing loong
Bawar hadu menta ki jaka ki bela dawa ban ai de ki flyover ki bade ki jaka ki bela don kam ban ai lani ban don kata ka flyover sarkar jela hadu mentaru kampat la ban ai sana ka benta kata ka surok forlien shano la ban ai Ngasno thamula ya ka ka ba nakaliang jong usket trisnong jong umroy madan kabayong ba indawa da ka flyover nang tay. Kumbangilap ni siyam haka jela ka jongi katno teli ki flyover ka bangidon. Hagi jaka kiba idon kam kibalong kiba ila ide ban le ya ka flyover kimpat kimpat la. Himut dur bana ka benta ita itelong jong kasinong umroy madan ka sorkar kan pelut da ki folklor ban sena ya ka telong wey haba bisena ban sena ya ka flyover lada bisena ya ka tay ka flyover hai pin peniang yu upaya hato pim hab ban ti ya ka tay ka ya ka ni ka benta jong kalum bat haba biti ya ka benta jong kalum ka kan ki ngitin ni artatin bayo ka ki ka bat ngati kana hiru ba lada pipen ki ya ka tay kalum klem artatin ka kan kandu. Abede berkata ke alignment tengah ngan cuba tai tangkat tu kat ni ya uput usam kinong senang. Ngamtip mai kata ke alignment ka ayat nang no ka wan nang no tangkat kum ka ji yo sngo ka jonga long ba kita ki jat sim kan ke badan serum kan ke badan senang jong kisliang. Teh ni kisliang ro ki ong bakangat apo kata ka surak. Teh ya kata alignment tengam de boyawan lang tengam tip kayaknya tang baong bagini kisliang kidan ni kajingat jong kata kasurak telada kini kisliang kingat te katelong jong ikadan hangne tenang ni hang te saya besar pikat no mistar kadan te kat kum jing ong kitu kinong yalam sinong te ong bagadan sanpon rupo mitar te sanpon rupo mitar na kasurak ne na kabakut ya kakating ne kata bungin susu na surak ndala dep snai surak kadan rupo mitar andre ya ka kating ga bakut pan lesa ka sa asatan ka no mitar ngintip to te ban batai benya ya kata ka alignment te ngamla man nga suyo sngo kum ginong sinong ba kini kisliang ro kihap ban du ga khndo na ka jaka jongki bat ya kata jing du kin sa siu long kata ka ji sngo jongi hasinong wur telak ade ne ya kata te kabat kena tengim yo marwa ngimde ki bayaya lang ki betip lang bat kita kine badai ya kanika surak lane ka forlen te kat ko yung sutu jingi telang ba lada kalong kumta lada kini kisliang kingat ikani Jakarta kanika tulong jong medan kay senda te ban pensai sibun ngamdon nang nikpor de tangkat ta habede kata ka overbridge baki ong katu kat ni kita kinong ilam sinong ba lada don de kata benta jong katelong ngile no da flyover ta lada le ya kata kum long we rurung ba amne ban pensiong nong rim ya kata flyover hap ban ti ya kata ka foundation ban le ya kata telada le ya kata kajing drill gini ki mau ki ni kamdi ka bakai telada drill lada blasting ini ka ek ban dia apat ini telada ai blasting nang tenarum ta khilang ini ka ta mdei ba tang suki layo lan ka nak ki khendo ta ko le se yo kalong kum ta kan ja apat ni sukia kan ba ni da benut adu kata ladang induk yo tolong bar bangim don kum bangala ong menne bang ngimdam pat ka wi ketolong pi
ba raju. Kumne kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba. Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F. Ukau fortified. Ukau 45. Henry ba. Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau fortified. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.